Hey guys, norong ni bagay te kaisa blog tui phai ka ang chikon sa mong ke Bangalore ni airport sa songsok pai tong phai ka omong ke Goa wa thangmani blog ang to thangai phai ka balugus tong ha mas kaisa sikai tong hona mas kaisa no porong tong ha ta ang ke ang somai rong mai ka bang ke tini kisa norok bai share khai ri siwan nei ang tui phai ka angke sing achung ni flight blang ka horon nokho kang kang nok ni simi blog rok cheng malia tang ingke pura muktri phai jak ang gari wase thui phai ungka ba oro sokai ka jokhon te khaisiwan nei ingke yang ke boarding pass kari tongo aske kesango Bangalore aske kesango angor phaimani kesa mane kolomani mas he konai di biniyak pra tu lei tongo mana sa kesang mani ta ang Bangalore ni weather ke belai no hamsaka angor phaimani pore kolom suka hani mas he ko daily nori chumang ma tongo thupuru bo hain tongru sapuru bo ri kolok chumma tongo ta ingke sing yang boarding pass ka yang bono side nong ti tan de ya thek shoot kolok kanjak kasang ya hini side nong ti bono yang kasang tonga yang ke bob klei tong yak ingke sing yang boarding pass ro kari mani ya golo sing bising hablai nai aing teng mani ro ko futuro bujak tong layo ke sing yang flight o se phai shop pai kha ingke sing ta flight o kalai nai finally sing tabu ke phai shop pai kha Goa o iko ang pura asuk khaijege do blog rok asuk khaijege ni bagai odek modek mane sara seng dia odek modek seng tasu ingke seng phaimani ya golo ingke seng Goa para o sekang berai lekha tamni bagai ingke sini hotel hingka ingke 2ta ni simi je seng checking khaimanai do mane seng je jaga hotel book khaio a room o oino borok tongko ta borok 2ta o check out khaikengke sengke checking khaisinai to 2ta o gabon sekang ke seng sin trolley rok aro no reception o toniwei sing korong na laikhata scooty rong na laikhata scooty hingke dino 400 khai hingke 2 din bagai thangma baseng 800 ke sing na laikha hingke sing abo scooty bai thangla koi Goa o tak berai tonglayo mane Goa para o berai tonglayo ta hingke bo hingke sing room o thangui se fresh wngui se tai sari rok alada kanlaiye tabo ke beach o sokai ke sing baga beach o mane sing 2 din bagi phaima ba sing kisapan time waste khailia ta mane berai laisinai hinai no leng phano leng hunlai lia ne berai laisinai hinai sing sekang Goa beach o thanglaika go baga beach o ta angke omo to pura horsi ang nusnugya ko te ha salo phainai hinai tongo angke hor ba tui khorang simse khanai tong pura bong kasuk haksalo bo thangra ya ta kirima ba yolo da tilong amsa phaitlang thano hinai angke photo rok bujak laika sing kisa haino video rok khaileka ngai ko ma haino tangke yang bono bang video khlai tongo amse horia di bai kinar o tamjani hairok phayu mane ko tamsana shikamu hairok tam khangrai hairok phayu tangke singman chuka bon thaising video singon phunuk tongya da yamo hairok manong ke ko yang video rok khaileka haino horbatai tamsa kaham ke video phunuk mania okulungni nong noi ko tabu phununga na ang igona di seng tam man kha kase shikamu khaido shep hingke shikamu bat bisingo hingke khangrai si angka wan suka shikamu bisingo khangrai hapsa khane amtiya obose oma hai mane khangrai do pokman ke khangrai no bini yasing ro khangrai rok ni hai hapono bokong ngke shikamu khaita ngabon ko hai nei naila no rok background no pura ojak omo joto no bar restaurant pura gan dung thamui thong tui kinaro yang tui bo so khora yang gan bo dung busa aram nangmani hingke ukorok klai hen YouTube bo rinai hin ta YouTube short video bo rinai hin tongo hingke copyright klai nei ang gan no off khai voice over khayo ta yang gang sidano ongjaya ko kaisa kaini video khaime bengjaya ko ang horba se clearing ya ta camera bo ase hamya mokol 3ta phano camera hamli ani ko balu khablang ke tam bok hai thangbai ga ki puya ka tabai bo ke camera ka hamang tong ta camera sa hamli anga video ro kisa khai ka asung no ani tini blog next blog no ta